大家平安，jauh-jauh tu cua kajam jaman nama kajinana sulivat. Saka tu cua kajam jaman norita supuina kaina semas. Imazai tua titus, imazai tua tirua sulatan, imazai tua aro kayam patu tapulu katu 5kayam. 提多书3章8到15节。Na kemiranga zai chua kai. Au saka salingaken tu nama si picu resun a temuro tua patara aichu. Aichu mavana sikini menemenan noa marka nama saru tua cemas. Tua kisamula ta nangwangwa a sensengan. Aichu a sensengan nangwangwa saka sika mangwangwa uta noa ari-ari. Saka maya semomavan na zwa mavavai-vair tua nekano patarvan a patara pinar kasusususuan. A marivu-rivu katua matatau kai-kai tua patara pineneta kakudan. Ayatua nekano kamangwaan saka nekano patsugan. Azwa rupa ka rivu-rivu tua sija a cau-cau paki poporingavu a kintad a kimusad a pitai veril mayanga a semomavan timadu. Kemelangsung taichu a namaya tucu a cau-cau nakuya ngata a pauri. Azwa nakuya a sikudan imadu sikakelangan tu pasari-sariu timadu. Nekano sekaulan na pasa tianusung ti yatima tu ki manuti tuciku pangtizu a kirimu a sema danuaken ni kepo ayatwa na penene tanga kentu dalu zua a pasariva tua kala la leeran. Ulasu pusaradin no mirava-rava tua te ala azwa kapasususu a tua pineneta kakudani kacawan ati sina. Kati apuro ula inika na sekauram. Ula inika na sekauram ta maju. Pada cika-cika tu anga marka sinja. Ula kisamula tua nangwangwa a sensengan. Ula izwa sika valut nakuya a kisang vrau-rau ta cau-cau. Aiyanga ayaya tanusun aichu a itanuaken na cau-cau a mapulat. Aiyanga ayau anga azwa marka ta ari a tisusususu toa semas. Ula sini pakizang tanumo na mapulat azwa na pakisomali a pas iling. Aichu kainwa semas sini vici kimazai toa Titosu的3章8到15节。aichu linotian ini patsoni nanga gemalu. Tu cua kajaman-jaman asini putarvan tamitin 成为有用的人，成为有用的人。保罗把行善与做闲善无用的人做一个对比，似乎不符今日社会的价值观。在台湾，人们从小被鼓励成为有用的人，就是要好好读书，将来找一份好工作，得到优渥的薪资，让自己和家人过好生活。然而保罗要提多劝勉信徒行善，不要做闲善无用的人，
期待提多促成希纳律师和亚波罗旅行的计划，使他们不至于缺乏，得以完成接下来的工作。这表明基督徒不是追求符合社会期待的成就，而是要行善，帮助有迫切需要的人，才是真正有用的人。要成为有用的人，首先要提升自己的能力，好让自己在各方面成为别人的帮助。所谓有钱出钱，有力出力。无论在教会事工上，或面对社会上需要帮助的人，甚至国际许多在战争中面临困境的人，我们都可以用自己所能做的方式行善。无论是奉献金钱，或善用自己的恩赐能力，都能为教会和那些有迫切需要的人带来帮扶。我们不可浪费或独占上帝所赐各种恩典，包括金钱、恩赐、能力，才能成为真正有用的人。Cuma na sini popi sudah cincin tu suaka zaman-zaman latina na puringalingau tu sina namaya dan cin tu suaka zaman-zaman simpawai nuat sema dan cina pajajika saka tu suaka zaman-zaman na sini pakini muntian cina 默想，在生活上有用的人是怎样的人，在信仰上有用的人又是怎样的人？我是一个有用的人吗？Sinaya dan cintu suka zaman-zaman pagi ni menum janji nama pola， 在生活上有用的人是怎样的人？在信仰上有用的人又是怎样的人？我是一个有用的人吗？Sinaya dan tina pasmaram sakala tina na pa uno saja inuri imazeta sini pagi ni menum janji na tomo sidilang saka ka inuri。上帝啊，求你让我成为有用的人。我知道我所拥有的一切都是你所赏赐的，无论是金钱、恩赐、能力，求你使我的心更宽广，让我用你所赏赐我的一切来服侍你，服侍教会，帮助有需要的人，好成为真正有用的人。奉主的名，阿们。Mali tu soka zaman-zaman nama kaitina kisah selanga sumupu tua kai no cemas lacinana kini zang no cemas tucu aja kini adavan 大家平安。